Yo guys, ngisizwile isikhalo sezisefridge ngivele ngathi yazini nathi ngizamele i-time ifridge fast. Enhleka ngimzamelanga ngivele ngathatha le niselokishini ngathi yazini i-time mathatha le fridge le nathina sizabona iplan. Size masiletha le fridge lapha sithi ifake endlini yaqhula eminyango wogamuka ipipe ihasi yaphuma yonke phu. Mara niyangazi ke mos ngiphethe umalumama MaGaiva uvele wathi yazini sahambe siyi-attenda fast. Futhi kube kuya ngayo umalumama nala makhabethe la besosifakela mara sivele sathi yazini sivula amathuba omsebenzi. Awa phela bengike sihlule kusika amaplanka ama-blocks sifake izigroofu sinamathisele emirini. Into ebalulekile lana ukwazi ama-measurement kuphela nale DStv le besithi yazifakela ethi mayinkinga yithi asinayo lo mshini lo search signal nanyi ubaba uya-assista lapha niyaba ukuthi DStv kuthi ifire benke sihlule baningi abo MaGaiva lana kithi. I'm sure busy uyamtshela ukuthi no ungabophi so bopha so. Niyabazi mos abantu abadala bazikhohlwa bomo batsiba sohle mawufuna bakhipha uclever banikeza i-time bakutshela ukuthi barecharge. Mangithi hla nangi umshana nomama wakhe bayavela lapho umshana ugugime wheelchair yakhe bathi vele lesitulo lesi usifuna lana ngakhona. Shoot yazini mangifike etown kumele ngiye lapha emachineni ngombhekabhekela lezitulo ezeplastiki ezincane zabantwana. Ano umshana sekalithanda iplaza nanoma ngifika kasangigijimeli lapha vela athi malume uvela shaya isitolo aqhubeke ngezinto ebekabhizi ngazo. I know lama chief asebenza lana ku DStv maninyo ngibaba msikachayisile sekungena usithole nangi ubaba wami lana khona uhlezi ulela uvele wabona ukuthi ayikhona lezi technology zizongihlula fast bese sebaqedile ukufaka lapha installation yangaphandle sebangaphakathi nangithi xa nangi usithole lapho washi extension bashayela extension nemfo ifeyila kakhulu mele iqwebezele imeche nomiri. Kungcono uSeptember sekayaphela le TV phela igift yokugcina for ubaba wami kule month senyoze ngimbone next year. Yo mara next month ibirthday yakamshana mos umuntu usazophela la. Enhlaka indaba yakamshana ngingena ngisho nihlezi kuma comments sithi nifuna umshana ngowenu ngicela niboneni iplan ukuthi nimiyenzela ini ningangifaki mina lapho. Nobaba msekavukile lapho uzocheck ukuthi le TV bayimount ngendlela afuna ngayo. Ude madoda ngiba i-TV leyo ningayibeki phezulu khulu ngifuna ukuthi mangihlezi esitulweni ngibukele level. Lucky enough nesitulo besikhona la neceleni washametha wathi yang bawuyibekele netlapha lapha irehe ke. Phela umdala akafuni ukuthi le TV bayibekele phezulu la nizomphathisa khona enrama agcine sekaqeda amapilisi akhe wamathambo. Phela mayise ba strict ke emakhemisi basanikeza abogogo amapilisi noma kunjani. Ngikhumbula ngelinye ilanga amapilisi wakhe azophela inyanga ingakaphelanga wangithuma ukuthi ngiyomthathela wona. Naye udoctor wathi ngicela umtshele ukuthi ubaba kheze la. Makafika lapha sebambuza ukuthi kanti baba umthweni amapilisi akaphela masinya kangaka kwenza njani. Ababa amavelo abashaya lapha but hayi inyawo zami bezibhlungu mina ngagcina ngiwasela 3 times ngelanga. But hayi baba umthweni overdose leyo wathi nanzi izipholile ke overdose njani. Savele saba defeated sonke. One thing I've realized ngabantu abadala ukuthi banokuba smart when it comes to lezi zinto lezi ze-nature compared to abantu abayifundelile lento lezi zemini. One thing ngathi abantu abafundile sifunda i-theory too much. Abantu abadala bayazi i-theory yonke into yabo bayazi nge-practical and i-practical inepower ukudlula i-theory. Ama-contractor asebenza lana namuhla maningi nangomunye lapho ufaka ama-rail wamakhethini. Ngibonile mos kule previous blog bengicomplaina ngama-rail ukuthi ahlezi njani. Yes ngibonile cishe wawa bengifaka le sound lena ethi I'm recording that's why I was recording. Yabona guys ama-blocks tina wabo Patra siyawathanda ngoba chiphile ende ngapha sinamali but other that ayayabheda and ubaba musiwonile thina savele sathi yazini ubaba muthanda ukukhulumela futhi athi singayingeni yakhe. Bheka lo miri manje ukuthi unezimbobo ezingakanani mawuthi ufaka iskrufu sivele sidlulele ngale singene kule mbobo yalesitini enkulu vele nje mangabe ucabanga ukuyakhangala ama-blocks tina amakhulu make sure ukuthi unesamene eningi nenhlabathi eningi ukuthi indlela nezimbobeni mabayakha bayifake so that uzoba on a safe side ukuthi masusuqala uhlobisa endlini ufake izipili nama-rail lapha kungabi nezimbobo eziyi-1000. Bheka nje lapha ukuthi kunezimbobo ezingakho endaweni eyi-1. Yes nezimbobo zakhona nje azicinanga nokucina simane savambisa imshona le harden leliyo after 3 days. Naye ne-installation ye-TV zakahle lapha ithi software upgrade mara le TV le ninginikeza i-ward yongere. Phela umshana nomkhulu wakhe bohlalela i-TV bakhohlwa ukuthi bavulela izimbuzi masithi xa izimbuzi zisemasimini zidle sonke isiphila. Mangichecka ngale makhishini ne-contract yokufaka amakhabethe seyiqedile lapha sekusho ukuthi nethi sikhiphele fridge loko nibalabala nithi iyabheda wara wadwati sifake izomesha nala makhabethe. Hayi nami ngiyibonile guys ibhekeni ukuthi njani tjo. Ayi mara la makhabethe lawo ngiyawazwela yosha yonke nali le bottle buye emlilweni ngaphandle selihlezi phezu kwawo. Ayi yazi nenhleko ubaba muza sayihlole thina simiyenzeli. Le microwave ifikile sekaza kufuthumeza isichebe noma ngapheka kayi1 ngeveka futhumeze 6 days. Mara nyamazi yokhala ngegezi futhi lana semaplazini kumele ngize ngizombridgela ubani ozocheck ukuthi isibridgela. Fast sinosithole lapha sasho sicubula le fridge sesikhiphile lene benithi iyabheda wara wadwati. Mara le fridge le guys yakudala niyazi ukuthi strong njani. Ibanda ngathi ifridge yasemoshari. And ningangibuza ukuthi ifridge yasemoshari ngiyazelapha ukuthi ibanda kangakanani nina bambani lo ukuthi yabanda nawe uzazwela le day ungena ngaphakathi kwayo. Fast bese sengihamba lapha ngithatha ngivalelisa umshana ngicabanga ukuthi ngizothi mangithi sharp kuyakhala athi mayume ngihamba nawe wavela wathi sharp azange sayingena nendaba yami tjo ayinhlizwa wami yapenelwa ke manje bafowethu umshana kasangithandi so vele manje mani ngibona or lana kuma comments ningasangibuza ukuthi umshana uphi nimbonile kanandaba nami nje uthandile umkhulu wakhe banomkhulu wakhe emele bathathe le tablet yakhe bayenza ama vlogs wabo bayithuna lapha emaplazini. My next vlog ngifuna kuyenza with a different language ngicela sivoteni lapha kuma comments ukuthi yipi language enifuna ngiyenze ngayo.
Hey bantu bakwaNdebele ngibawa nithome kusesenjeni save imali ngoba nge-28 December ngizabe ngikhona lapha kumuzi Thulari birthday celebration. And angifuni ukuzitorika umuntu athi hayi mina ngizabe ngisecudeni. Hey cudelani ngoba na last year December bowusecudeni kanti wena uthini? Nasingathi sivula irage ekheni kusese nebhlege lejemu walithatha ecudeni emrhonweni wenu. Kanti wena uthini nonyaka lo ufuna ukuthatha elinye nokho ulibeke. Is your Nike Fit ready or ucabanga ukuthi 29 November zisekudeni? Yabo mangabe ucabanga ukuthi zisekudeni ke hayi shem uzodobha inkinga ugcine sofonela uSisdude ofuna kuhlanganisele outfit. Limpopo Fest Mpumalanga edition is happening. Make sure you get your ticket kusakhanya. Ayi lana vele bese singisendleleni ngibuyele eKasi. Phela ngikhohle ubamba inkukhu zakamagogo ngebreakfast nePitbull. I'm sure lana zikhona zilambe ziyanya. Oh, hayi azinyi. Sorry usebenzisa inhlamba. Ish.